Halo para banget di ai khu play step pernai fi kan step kapor kadang long san la san di ka title ka bangan ai kan ka jingkran jonga kalong pila dan kam banyo pediang ia ka jingpen baptis u mensim bakhu na ki we pat ki kentin pila dan kam banyo pediang ya u mensim bakhu kani kadai ka long ka badan kam tam naki jing hikai pat ka dairu ka badan hak tin jong ublai ti ngakwa ban kerennya kani haki ar benta kata kalong naka benta kitu ki bom pat syai ya ka jing pen baptis umun sim khut ki bom pat sngo thu naka tin jong ublai bat ka ba ar pat na ka benta gitu kibal asyai bahana ketinjong blai kiba ngetru badan kam ya kajing pen baptis umun sim bakhut kiba selasmu thu bahana ketin handrai practically kan ongfi practically lani hakata ka basisya pat pimpat yo pediang umun sim bakhut pinget de pilanget pinget kat kum ketinjong blai handrai pimpat yo pediang pimpat yo experience mahakawe ketinjong pimpat yo syam sim ya kata ka jing pen baptis mensim khut pisu sngo thu aka jabieng pisu thu aka donut handai pimpat dayo experience karan kamba na kamenta jong piru ani am tangi gitu ki bam pat sngo thu di tong ini let na ka tin ka jong ublai balai ngom kumni kadan kamba ya ka jing pen baptis u mensim khut namar kalem u mensim khut kalem u mensim khut ngang kwa ban ong pinum dan ya kabor ban yalap ya tinjong blai pinum dan kabor pat pinum dan kabor ban dan kabor jong ka jing duai mo ka ba hau mensim man ong pilak man duai re num dan hau mensim bat ka jing syakri jong pi kan teko pinum dan ka ikhtiar bat kabor tong ini pat pi bat kalak ban long ba pilak anget kalak benlong pilak kela ka bomot naki pop jong fi bat pilak yo pilak dap ban kha sin naka mo handai pimpat kha nau men siam pat pai kadan artli kadan bakha naka pimpat kha nau men siam mo ti uji sukres uang lamda khapat ya fi naka bat na men siam pin yo let set syakahima ublai kadan kamba kani para penget nomor ba ini pet nak ni mah, apakah jing pen baptis yang fi uban umen sim khu yak pi plakop yak hak jom blain reka dan kampat saya kani ka bagi khat ka jing pen baptis umen sim khu kalong ka badan kampalat yak ni to ini pet hau bau Jesus Christ u yalap u ladan lang bat kiti ki senran kan mau ki dan ki senran khat arngot ini kisenan khat arngut kedan lang uji Kristus naduk ka banikong mo habau legit ya kitu ndre hab kidan ba u kimpat yo ya ka jing pen baptis umen sim khut ublei uji Kristus umpat letno ok topor udang dan bat ki tenre ulak kular ki boong baun saai ya ta unong pentengan haba salet no wangan sai unong petngan bangan let no wangan kun sweat ya fi wangan kun sweat kata ka jing syai ka bau kular ya umen sim khut ti wang kum ni ma ka gospel u Yohanes kal nong ka bakhat riu ka khat ka bakhat ar wang kum ni wang iki senran kumdi wang ngadang dan shibun ki ai ru ban ong happy henry pimla bansha yaki menta pen uang Jesus Christ kat yaki senran Jesus Christ kat yaki senran jo Jesus Christ ki tiki khat arngot ki apostol ki badan lang bat ukuran syai hangni wang ngadang dan shibun ki ai ru ban ong happy henry pimla bansha yaki menta kamot bau Jesus Christ ukam syum ong lut yaki ai baro haki senran haka to kapor budang dan nama wang utip wang pinum la mansya yaki menta
katakhat ka bakhat lai ong hanrei anda ulawan ma mensim ka jing shishakan unya lam ya pi sha ka jing shisha baro namar kran naladi hanrei ya ki ai ru kat ba unyo sngow kran bat pen pau hapi ya ki ai ru ki ban sawan pendan buram yanga naba shim naka jonga bat pen pau hapi ki ai baro kat ba ukpa udan kilong ki jonga namar katang ong ba shim naka jonga bat pen pau hapi mut kabot mut kumnu kamut ba Jesus Kristus ukram kana ai baro haki senran namar sempat la ayu mensim khu pat kini kentin jong Jesus Kristus wat ki senran yo pi ong kini ki senran ki kamnget yo Jesus Kristus pi kadan ka jing per haka jinget yo Jesus Kristus bat haka jing pen baptis mensim khu kini ki senran kini ki bala nget yo Jesus Kristus hanre sempat la ya ka jing pen baptis mensim khu hakini ki senran bat Jesus Kristus wong kumno wong ba saai sawan utang mensim khu ya khat ka ba san wong kumni wong ka ba san ko omni wong ndrei mentangan seletno sya uta ubala pha yanga dan ti na phi ubakali yanga syano men salet tenang ta wong no khat makan yo wong ni hanrei nga ya thu ya ka ba shisha pi ka mentoy ya pi banga nga let no namar ladanga ngam let no uta unong pentengen amwan hapi hanrei ladanga la let no ngan pha ya hapi ti anda ulawan ma penkendu ya pertai sapang ka pop bat sapang ka hok bat sapang ka jimi shardi sapang ka pop ti na bakim nget hanga sapang ka hok ru mangan salet no sya ukpa jonga bapim yo isu nga pi ukular ya utau mensim bakhut nama ru Jesus Kristus lang dan lang tu 4 wan mensim bakhut wat laki langet kim 4 yo yang nega ya uni mensim bakhut na kata-kata Jesus Kristus ukuran biang hakikam ki apostol shua ba kim no sabenang udah repeat biang ya ka ba Jesus Kristus repeat kadan kamba pi hakikam ki apostol ngilet mata hakikam ki apostol kal nong ka baningkong khat ka ba pra ko ong kuni ko ong Henry pinyo diang ya ka bor andalawan mensim bakhut api bat penlong kinong playanga ha Jerusalem bat ha Judea baro bat ha Samaria bat hadu bakut ka pertai ti ong penyo diang ya ka bor andalawan mensim bakhut ukular ya kini ki apostol ukular kini ki apostol ikini ki senran jong Jesus Kristus ki bala dan hak dia kejat jong Jesus Kristus ti wat ong ba pila anget pila syu pediang bat yo mensim khut ngan sepen i na kan tin jong blai fidan kam ya ki dak bala pen baptis si fido mensim khut wat ki apostol ki 4 yo pediang yo mensim khut shwa ba Jesus Kristus hapor bau kidang bidang dan bau Jesus Kristus de entan dau la kiu pat la kular yu ni mensim khut ulak ong heki kumno bikin yo pediang mensim khut ong kumno uang heki pen up sa kenjat sngi pat khat ka basan jong ki kam ki apostol kal no ba ningkong khat baksan uang na bau yo anes si shaw la pen baptis ta ko ren pen baptis si fida mensim khut sa kenjat sngi nadu mentah sa kenjat sngi ukuran ya ki apostol mut ki 4 yo ya ka jing pen baptis mensim khut urang kran yu ong basa kenjat sngi an sa pen baptis si fi dah mensim bakhut dan kamai ka jing pen baptis mensim bakhut bun kiba msngok thu ek tin jong blai ki man bangala anget ngala yo pen baptis do mensim bakhut wat kini ki iu ngini pet naka kam ki apostol kal nong ka bakhat kendai to ngini pet jadi kam ki apostol ki bakhat kendai kidan ki balanget ndrei ki 4 yo pediang yo mensim bakhut sengap bai kini ki kentien ngapuli hina kan ka ketien jong oblai ka bapidon ya ka bible ki kam ki apostol kal nong ka bakhat kendai
Kalau ja men bau Apolos udan hakorin bau Paul anda ula let lengba ya kita gi pang gi basanen ulawan sya Efesus bala syam ya ki balalong senran sangat bau la keli ya ki pila pediang na em ya umen sim bakut men ba pilangat bat kila ya tu au em ngim syam layo ngau wat lada ladan em umen sim bakut kat kabalai anda kem tahu la keli ya ki ha ka ate la pen baptis fi kiti kila ya tu ha ka jing pen baptis u Yohanes kat pasau ti upol ula ong u Yohanes ula pen baptis da ka jing baptis ka jing kala ka bamut uda ong hau pat ba baki dai ban nget hau tau ban sawan hadin jang u kata te hau Jisu kata hau Jisu anda kila yo ngau te yakani lapen baptis yaki ha ka kerteng utra Jisu te anda upol ulabu sangat bau anda pol ulabu ia laki kti haki umen sim khut ulawan haki bat kila keren da ki thalit bat kila thu lupa te kila dan baro kombakat arngut kirang ba pi gini gi belang net ru gi belalong senran Henry anda upol ula dapen baptis biang ki sa agaba arsin lapan baptis gi dari jingpin baptis Yohanes ka meningkong kampat biang dari lapan baptis upol kaba arsin hang ula bu senan ya kiti haki bat kilai yo pediang yo mensim khut bat ki ei gadak kilai keren daki thlit bat kilai thu lupa bat kala syai ba ni kila keren daki thlit bat kilai pru pati ladan baro kumba khat arngut kirang ba kajing penbaptis jongki niki apostol bat minya puli pat na kikam ki apostol kal nong ka baar ha ka bala penbaptis ya kitu ki apostol bat kitu ki baro ki badan sispa ar paumut ha ka to hakam rabahanan kan ma hadin ba Jesus Christ ola dan sau pos ngi bat ki apostol bat baro kitu ki balangat ya ungo gitu ki san sepangut ba uladan bat ki apostol ula spend time leno pen por sau pos ni shwa bu kiu no shabna hadien ba ul ka jingmi pat jong Jesus ula pen por sau pos ni ka bible ge tu ta sa puli na ke gospel na ki kam ki apostol mo bat hadien kata kumba pila puli mne ula kular wa man sa ai no yo tau men sim khut di ki apostol kila ap hajur Jerusalem ki ban ap ki ap hajur Jerusalem sa sheep house ngi no mudur bagi dah terang si syai tau men sim khut ki ap hadu sheep house ngi kila ya duai ha ka to ka kamera bahanan no di ka kam ki apostol kal nang ba ar kai thu umno ka khat ban kong ti endala poi ka sngi pentecost baro kila ya dan lang hakawai ka jaka kila ya dan hakawai ka jaka no fi pentecost sheep house ngi kila am ka pentecost mot san house ngi ka sngi ba san pau na do ka ba shi sau house ngi Jesus Christ sulai kendo ki ap sa sheep house ngi ba ka sngi ka ba san pau lawan u men sim khut ten dala poi begini ki senran jong Jesus Christ bat ki sispa ar pau mot ki balanget balai ki dan kaman pen baptis men sim khut bat ten kala poi ka sngi pentecost baro kila dan lang hagawai ka jaka te kendet lawan ka jingsawana benen kumkal ba babe kertab bat kala pendap ya yeng barok kawai habagila syong bat lapau hakiki thlit ki bapat penat kum gading tikala syong halor wai pa wai naki bat la pendap ya ki baro da u mensim bakhut bat gila sedang ban keren haki wai pat ki thlit kat kumba u mensim u aibor ya ki ban keren baik no fi ki jing keren laki wai pat ki thlit ka jing pen baptis u mensim bakhut ban o Jesus Christ ngan pet ukran ya kaniru naga gospel Markus kalau nong kabakat riu hadin kabau ulah syak sak narpana ukran gospel Markus ni keren ka gospel Markus ngak keren baik naga Bible ni gospel Markus kalau nong bakat riu kat ka ba kat nyo
wong kumno wong kini kidak ru kin but ya kita ki banget kini kidak ru kin but ya kita ki banget kin ya be no ya ki ksut ya ka kerteng jongna kin keren da ki telit ba ketama they shall speak with new tongues kin keren da ki telit ke batama ki kidak kidai gini ba pin ya be no ksut pin keren ki telit batama kuran sa pang jing telit batama pila yo sngo ka tu tong ini let show na ki kam ki apostol ngan pensisa be fina ketinjong belai bat andang ala dap pensisa ngan saya tu ya ka balong praktikal ha ka ga bangale ministry tu bangale matangnya tu ifi baka don kam palat ka jing pen baptis sumun simhut ya ngini let na ki kam ki apostol kal nong ka basipau kan pensisa su kat khat ka basau pusau ter sengap bahai kini ki kentin kam ki apostol kal nong ka basipau khat ka basau pusau kan bau Petrus udang keren ya kini ki ketin mensim bakhut ulahap ha kita baro ki balayo sngo ya kata ka ketin tiki kita tiki bana ka jingot share ki balanget kat ki balayawan lambat Petrus kila sngo kendet bat kila sngo kendet namar bahaki gentle ru la the no ya ka jingai mensim bakhut dekat basau pun riu ke kidak abaki baki yok pedang yang musim kut namar kila yok sngo baki keren daki telit bat baki pen kraw yo bulai kum tau Petrus lai tu dan manu ubala adong ya ka kat ban pen baptis kini ke bala yok pedang yang musim kut kum juk kum ngi tulah hukum ba an pen baptis ki ha ka kerteng Jesus Kristus ndak kum tala karpat u men sak sakan diat singi kani ka jinglet jong Petrus ban let yalap Petrus mencau julak yalap syaki gentle kana Petrus ulet ban yalap bat stang ki jiu trek ban let syaki gentle handai haba ublai open pau u ha to vision wang ba udai ban let syayeng Cornelius pi Cornelius udai gentle open pau ublai Petrus em kum no let syaki gentle ngamju ba me ka baca khlia ki gentle ki baca khlia ngam trek ban let yalap handai haba ublai upau Petrus ba unyalap lagi gentle upau ha to jing pos ni hakat khat kaba lai pusau lai thu bau Petrus ulet syayeng Cornelius kani kadi kal nong ka basipau katu ka menne ka banga puli fi kal nong ka khat ka basau pusau kadai ka bau Petrus ulet yalap hakayeng jong Cornelius bat takada hakat khat ka balai pusau wong kumni ka jing yalap Petrus hakayeng Cornelius anda kum tau Petrus ulaang la ka sintur bat lo ang sisa ngas ngothu ba ublai umlang ubanyau siliang khamat handai hakanu ka jat banriu jar uba syapting bat ubayai le ka hap ulang ken ublah padiang subhada kata kaktin ya ka ba ulah pha akikun Israel da ka bayalap ya ka gospel ka jingsuk da uji sukres long mau try halor baro ya kata kaktin pitip ya kabala pen bana hajudia baro kabala sedang na Galilea hadin kata ka jingpen baptis kabala yalap uyo anis syapang jisu bana Nazareth kumno ba ublay la pen sle ya uda mensim khut ba da kabor ba ulayat keleng uda le babha ba uda pen khia kita gi baro ki ba laban sitam da sultan na ba ublay ulong rengkat bat pi kamot ngurung wat Jesus Kristus la pen baptis do mensim khut tekadan kam ngin sapen rajing pen baptis sumun Jesus Kristus lapun yu Jesus Kristus dah mensim khut lapan baptis yu aku bat lapan baptis yu dah mensim khut tu fi kadan kam ba ban sungok thu ni wat Jesus Kristus usaki atau pau lo ang bau par ka paru kawan ha di kam tam ngi gi banget ru pi yang ni ba Petrus lalet akan ni khat ka hang ni ka nadu kal nang ka balai pusau hadu ka sau pupra jong ki kam ki apostol ka basipau sapuli mapi lai thu bakini ki jiu ki let lang bu Petrus ki jiu ki nget ba ka jing pen im kandai ki gentle ru kimla ban padiang ni kata handre enda laya lap yu Petrus laya thu ni ba kita ki banak at jingot share ki balangat ki lawan lam bu Petrus ki laya ngau kendet kita ki jiu ru ki ang ada ka jing pen im ru kalawan ha ki gentle namar balai namar ba ki laya ngau ya kita ki gentle ru kilaya keren lagi baik kita lihat kilaya pen kraw yu belai habalau yalaya lap Petrus ya kata kaktin kilaya sungau bat kilanget kini ki jiu ki ong ade bat ki ong humno
ki ong hang ni ki ong ti ki bana ka jing ot share ki bala nget kat ki bala yawan lambat Petrus ki la ngau kedet namar bahaki gentle ru la tekno ya ka jing ai umen si makhut ngap ma namar ki la ngau ba ya kran da ki thliet bat be ki pen kraw u blai pi ki la kini ki bahyeng jom kon relas kila yo snow ya ketin bat kila pediang ya kata ketin bat kila bat pediang umen sim khut la ha bat kila yo pediang umen sim khut kumno kadak kadai bagi keren lagi telit batamai kia pen kraw yo blai kumba kilong kumba kini ki jiu bat ki jong Petrus kila yo pediang yo umen sim khut ha katu ka sngi pentekas hakal nong ka baar pinapuli kumbangala puli menne ban ini apa sakhi susu ba kalnong ka bakhat way ka bakhat san u Petrus uban biang wong kumno ti kat bangala ngalas dang ban keren umen sim bakhut ulahap haki kumju kumba hangi ha ka ban menengkong kumno ulang men hap men sim bakhut akan ba menengkong kila ya diang ni mesim khut lak kila keren pat da wei u da kila ya keren pat da ki wei pat ki thlit hi ti uang no tikat bang adang keren ganang sedang ban keren u mesim khut la ha ki kumju kum bahangi ha ka ba men kong tingalap ken mau ya kata ka jing ong try kumno ba ula ong uyo ane si sha un pen baptis da ko handai pen baptis si fi da u mesim bakhut lada u blai ti ulai haki ya kaju ka jing ai kum ka ba ulai hangi ru men ba ngilanget ha uji sukres uba utrai ngalang u aiken bangan la banyele persya ya ublai ti ha bakila yo ngau yakini ki ai kila ngap jar bakila pendan buram ya ublai ki daang kum tati haki gentle ru ublai ulai ya ka jing kala ka bamut sya ka jing im tapi i kani kadai kala sakhi baka dan kam kadak anong ipi bahaba piyo ya ka jingpen baptis uman sim khut pikiran pak di telit pat magi dan ki bayatu lupar kani kadai kadak pi dan ki bakeli ki baong oh ka singi pentekas te kila hap kum utelit ding kila i utelit ding hoi hadu mentaru dan ki ba experience ya kata ki ba i kata ba hadian ba pen baptis ki i kata ka ding bawan bagi yo pediang mensim khut handrai dan ru ki ba mi kata handrai ki keren pat di batelit batamai haka kelenong haka alnong ga ba shipau kata ka ba sau pusau gitu ki ba yo pediang mensim khut ki kami isu ya kata kading handrai ki su kliap no lawan ki la yalap Yesus Kristus yalap ya Yesus Kristus la yalap ya ka jingkela ka bomot ula yalap ya ka jingkela ka bomot ula yalap ban nget ya Yesus Kristus bat ha ba ki la so ketin kila belok mensim khut la ha ki kami thu so ni badan baki ia kading ring ulah syuhab akibat kila keren pat bagi telit batman lai tu bagi kila keren pat di telit batman kila ya ro ya ublai tinggi melak ban pen kelai ka ketin ka jong ublai mentah topila syaya kata kajing pen baptis mentin mentang ngan ong ni balai kadan kam ban yo pen baptis mensim khu Yesus Kristus la keren syai Petrus ruang kumno Petrus wong kumno hakal nong ka baar khat balai puprau Petrus uyalap ya kaju wong tu fin kala ka bamut bat an pan baptis ya pi wei pu wei haka kerteng jong uji sukres ban yo ma bi ki pop bat fin yo diang ya ka jing ai umen si makhut ukuran ya kata kadan ki step so pin kala ka bamut tapi haka jing kala ka bamut pinget senan uji sukres bat nang ta pin se yo pan baptis ya ko ka baar nala yo pen baptis pi om pen yo pediang ya ka jing pen baptis umen si makhut ka badan kamba pi bakadan kamba ka jing ka artin ka katakan ka bau Yesus Kristus wong pen yo khana ka bat na umen sim kadan ka jing ya pera padan ka jing khana ka bat na umen sim pi haka jing khana ka aba pila kala ka bamot pila khat ka snam jing Yesus Kristus ulama pi pop jang pi dan kamban pen baptis fi ban yo sat khut ma banyak kup ya ka hak jong kres ndai ka ba sin ka balai dan kami pi ban pen baptis nan umun si makut balai pin yo diang ya ka bor ka ka jing dan kam jong ka jing pen baptis umun si makut ba pin yo diang ya ka bor sad
lenong baning kong tukhat bapra jong ki kam ki apostol ong Jesus pinyo diam ya ka bor dalawan uman sim khut pinong long kinong plai ngah Judea Jerusalem Samaria bahadu ko bakut ka pertai kadan kam bai kani ngalak jui bun sin kani kadai ka jing sisa badan kibriu kibal asan bah ketin jong blai kani ka Bible kitab na Genesis hadu Revelation kitab bai ka ketin jong blai na du Genesis Revelation ukiyo ka jing penpau no blai ru kina puli kitab bah kila ban keren ya ketin jong blai Henry ka ka baduna ki kimpat dan ya ka bor jong umen sim khut lada kimpat yo pen baptis hot te kila nget te kila nget lut ki nget te sapang ka jing pen baptis pila nget le si badai ban pen baptis si fidu men sim khut ba pidai ban yo pediang to men sim khut pidai ban dap do men sim khut pin yo pat ya ka jing keren de ki wai pat ki thli pin yo ki jing thul pa Henry ngakli pi mata pila experience ne am ya kata lada pila nget sisa pila keren rei pimpat yo experience kalan ka jing perte pila man batai siapang urus gola ubat tiang bani utiang bau ni nganget te bu tiang ai baro handai lada pimpat mat daladi pila se banong ba pila dan kabor pila apa se banong bau ka per pi terpara banget ngakar pat ni ba kala dan kam ya pi lek si kala dap pura kani ketin jong belai harai lada pimpat yo pediang kani kabor ka terkhong te para banget pindah keren ikan dan ka jing terkhong pin so tu ba ya ka kenjam sim ka terkhong kam dan pat dan kabor nganget ba pi kitu ki bapet kani video pila terang ni buat sim khut ngam badai ba penram pi rai kadan kam ba pindah yo experience kaya per ka ba ubri usyukran nak intelek jong nak jing so thu ya ketin jong blai bat ya kita ki balai apa yang hiu men sim khut bat sakawai kan dengan keren kidan gibri ki balai apa yang hiu men sim khut Henry kimyai pendap syu katur kamlong wat ong banglayo pediang sisien Henry pin pendap dah kabor jong men sim khut upol wong kumno upol wong kumno wong nga engu yo blai mang ham kran sibun ki thli wong ta ma banyak ki baro kamot wo pol practice ba po ka secret room jong po ka jing duai jong bari practice ba ya ka jing dap men sim khut ya ba pila duai ka dap men sim khut pikran ni wi practice ba ya kata dai tang kata wa apostol Paul ru ukuran haka Shiti syakin nong Ephesus kal nong kabasan kat kabakat pra salit pulihi wong pi wat long kita ki babuat dah kawan hari tu penlong fi ki bapendap da men sim khut da kabaikan parlak hi ki sam pi ingin daladap kadiban slay pi wat long pi nong buat ki bapen ki wen lada pila dap pi dan gitu ki badi kiat ki di kendet ki empat ki wen ki di kendet ki empat ki wen dalak slay ka tok kiat lagi pen kulmar sinang ru ki kran lemuk ki kran ayu kaju ka jing pen baptis men sim khut dalak slay men sim khut pidan ka bor bat tang ki beri ki ong baki guna pila ya bi dan ki beri ki ba ong ba ha ka jing pen baptis jong men sim khut ki dan ki ong baki lak le bi yo pi ong ba nga syukran kulmar pen ha balak pen baptis ye ki dong men sim khut ha ka singi pen tokas ki wan gitu ki beri ki ong no pet wong kumno baro tikilaya kendet threat bagi leyo sngow lengan ki ong parlok hi kamot ayu kani kam ki apostol ngelong baar khat bakhat ar bat khat lai Henry ki wei da ka ba ben kila ong kila kedang wan thamai ki wei kila ben rim dei kila tak ka bo jang men sim khut kila kran di wei pat thlit wa kila kran ngan fi pat kita ki bayo sngow thu ru yakta hala ki jom ki kentin ko non fi deka dan ka bun ki uthlit ka dan ka jibun ki interpretations of tongues ki dan ki jom gini ngam kwa ban ngam reng kwa ban keren syapang ki dak baki dei mendak man hakani ru kadan ka tuka video ka ba ngakwa ban pensai ba utu khana uba accident no ulalet syabenang ulayo sngow bah ka benang ki keren de ki wei pat ki ada ki kentin angel dah kentin benang bat yak ini ke jin keren thlit ru haka lenong ka baning kong atkat ka balai bakhat lai jom ki nong koren wong la da pikran da ki
telit jungki angel pi gidan ki telit jungki angel habenang pi melak ban keren dak ni ka kentin dak ni ki kentin kini ki language ki bangitep ndri pi keren dak ki weipat ki kentin kata-kata ki jing keren telit habenang upol ruang wang tau bakren pina puli nak siti ki nang koren kalau nang ba khat sau khat ka ba ar ter chapo ar du sau wang tau bakren pat diki wei ki telit keren yala di Henry ukuran sya ublay ka jingmayan yala dir smau tu lara pikiran telit ki dan ki telit ki bapim la ban smau tu dal dia piru pim smau tu Henry ha jingmayan pi duai hau telit pi duai hau mensim ha ka shiti ujudaru wa ngumno to duai ha kata ka jingat ka bakrau tam ningko juda sapuli duai kata ka jingat ka bakrau tam duai ha mensim aku tidak pimpat yo ya ka jing pen baptis mensim aku kumno ping duai ha mensim kumno ping duai ha ka bamayan ha ublay kumno ping yakran ublay da kata ka ketien jong ublay da ka heavenly language begitu ki balak keren bah ki bas ngau thuk bai kan ka jing pen baptis ki banget dari lada pimpat experience ngong pindak keren ya ka ketien jong ublay ru kanum dan ka bor namar ka ayu te takadau ka dan kam ba pin terang no ba pin yo karon kam bai pi ban pendap musim khu namar wang pinlong kinong pla judia Islam anda penyok pediang ni kabor pila dan kan ya ketien dari tempat dan ya kata kabor kumno fina ilang efektif ke evangelism haduk ba pindayo ban pen kala ka bamot youtube beri haduk ba pindayo ban pen be musim baman haduk ba piyo ban pen baptis yaki ha ko haduk ba pindayo ban bu kuti baki wei kinyo pediang ni musim khu katu kadan kam te para banget ya pi kadan kam para banget ba i handai kan sesulong intellectual kan dry sisa kan sa penyap ya jing syakri pat ngong ni pi kan sa penyap ya jing syakri ru namar balai upol ukuran hang ni upol ha ka shiti ga baar ki nong koren pol ha ka shiti ga baar ki nong koren kal nong ka balai wong kumno pol wong handai ka jing syania scam ka baar ki nong koren kal nong ka balai wong Henry ka jing syania skam kat kaningi dan ha ukres sya ublay na bangilong ki batbet na ladihi ya kaban perkhat ya ka eru kumba napo ladihi Henry ka jing pentet jungi kalong na ublay ubala pentet yangi banlong kinong ya lap ka jutang bathamai ki jong kadak Henry ki jong umensim namar kata kadak ka penyap meneri utau mensim upen emkan pai apostol menpol mecha utip ha ya ka jutang ngabarem syuabon yo kala ka momot syuabon yo ya ka jing pen baptis mensim khut apostol utip ha ya ka jutang ngabarem utip ha nadu utip ha ude ujiu nak jiu de parisi ni parisi utip ha tigi an baro de bala landan bala syong ha ka kejap jang gamalial handai kani ka ketin jang boleh ka penyap yo apostol Paul apostol Paul dah kani ka ketin jang boleh ulet penyap di Kristen takada uang kumno uang ki jong kadak dari ki jong mensim namar kata kadak ka penyap dari tau mensim upen emkan apostol Paul usutu te para banget utip bahati ketin jong boleh wialap te syapang tau boleh dari namar ba umpat yo pediang mensim khut ulit penyap pen mani Kristen kaju para banget ada pitip bahaya ka ketin jong boleh piong ngatip bah ngatip dia ka teologi ngatip dia ka ila da mensim khut pimpat yo pediang mensim khut pindayalap kan sa penyap semua bah keren yang ni dah jingkit klik mendai bang isi fi hoi pila biang khtin pila pura khtin handai tu terang no inu mensim khun pendap fi bat apa pin keren gibriu kin yo ka jing em kan tei ki kam num penram ki kanum pen sakut ki tu kanum pen syusyap tien ki kanum syupen khanrai ki ban pen khanyu namar dapi pen khanrai ki ban pen khanyu kamdan no mensim khut kanum a jing em ki kan wan penran ka jing ban khia ki kan wan ka lo kata ka jing ban banyak ki jing ban khia ba PI sitang ni ki PI ti PI ya khtin ri pim ai pat bat mensim khut ban encourage ki ban penem ki ban ra ki apa pilet ya slok ki brio jaka ki brio kin yo ya ka jing penem kin yo pan ban ya ka jing terkhang mensim kin yo man ka jing penram makaran ya ni ka jing sisa namar ba gitu ki balayo pediam yang mensim khut ki dan kamban da pendaption yang mensim khut ngan itu ifi ngar mencua prasnam ngalayo pen baptis di mensim khut kat bangadang syong hayem ngalayo ya jing pen baptis mensim khut ngal kran sisa di ki telit galadon ka jing keman galadon ka jing ra abang aduai di ki kentat pi hadu baki para marjan lu kila lengo nga namar balai ngam kut syu tra jing duai kalak don ka jing keman palat
Hanrei ngan itu ipi namar ba biang ba ka jing hikai takadang ong dan kam ba jing pen baptis men sim khut dan kam ba ka ketien pan ka jing pen baptis men sim khut ka dei banyak dekat bangkat ba ketien rei namar ngalayo ya ka jing pen baptis men sim khut kemudian bayalam ba nga jaitu men puli ka bible kemudian ka discipline ka ngajak lanti ngadong ipi ngapoi sya pop biang poi biang sya pop namar belai ngakam pendap syuk dah ka ketin jong belai tu dengan la kelat no kata jing pendap men sim khut tu ngala kelat ngala terkhong men sim ban dei ndau belai upen kenduk biang ena ban kelah ka bomot ka basisha ngasus tu itu pot mar ngadang kena dang prasnam ti ngayo dan baikai ngajak lenting no pi rai namar bala penbap tes la silu men sim khut ngakam sakut ngadang pi namar belai u belai ulapan kan mau biang ban ngala kelah ka bomot sisha show belai ngala kelah ka bomot ni kita kipop bangala let ka ba arsin cara jing pen baptis jing pen baptis ba ngalawan biang ban pendap biang no mensim kala dan kapur bangala terkhong ngakam keren syuk ru ngakam dap syuk do mensim khut kam dan syuk jing duain dari ndala pen kiem biang ngakan mau ublei wan biang ban ra ni ka jing pen baptis mensim ka jing pen slei mensim khut ban ngala slei do mensim khut ba ha banga sedang ban keren ni ka ketin jong ublei kadan ka jing im kam dei syuk tang bakap penterkhong ni beri mereka ai ka jing em bat PE hang ni sibun ki bat teks ni gang ba ka kata ka jing keren jong fi ba ngakwa ban kela ka bomot no sapet sakhi pet iki tu video bang la keren ngam sim keren syu iki tang da ka kentin bang atip ya kentin jong blai ndrei lang ba lembak bat kata ka bor jong men sim khoi bat sibun ki lawan ka jing pen em sibun ngalayo ban penduai ban bek sud ban pen baptis iki ngakalam ka jing sakhi para banget pet ha ki tu ki comment sai ibun ki bon ki number phone ru ki bakila ai haka Facebook bangala phone ya ki kata kalong ka jing sakhi bat pen pet ru kiladan ki balong senran tengok ong ni fi ngaban jor biang namar mahnya ong kan ni kadan arban kan ka jing keren ya kitu ki bampat sngop thu ya jing pen baptis men sim khut sngop ha sngop thu no kat ngalak pen syai fi kat tu dah pi kwa sa phone ru ya hanra ya kitu ki bala sngop thu te ki banget ki bala yalap ru badan kam ni ka jing pen baptis men sim khut lada pimpat experience tu terang no ni banyo yang mensim khut to ngan menta sakawai ka bentang syo bangan penkut kai ka ba blok de fi banyo yang mensim khut kumno banyo pediang yang mensim khut ngin saya duai ru menta nakani ka YouTube ba pinyo pediang ni tau mensim khut kapor kala dan handri duna kala kam slam kan ka video handri wat sngo ai ka long ka badan kam e ka daw ka long leksi ba pila nget ndrei kadan kala bandan ka kadan ka pop ka bari afi leksi kidan kinu gi batte gi bakhum afi pila nget ndrei pila yo sngo ini kitin ndrei kadan ka pop ka bapidan kamban kala ka mumut ka pop ka bari to kala ka bamut no ngin se duai atak mata ai bo bleu kata afi leksi kadan ka pride ru afi kadan ka jing sarong ka ba pitip ba ya ka kitin jong blei handrei pi sngo thu kawan ra ka jing sarong ru kan mau kajing sarong ru pisngau la dap la biang drei kadan kajing sarong kadan kamban humble ru blei uang on ai kata kajing ai hakita ki bapenret on ai kata kajing ai hakita ki basngau ret ngakran ni bang kit kli para ngat ngakran ni amban pendrang ya no ino sngau thu ya kata ngau dan kamban kala ka bemut na kapor sakapor ngam ong bang la janai lut yo pi ong bang biang lut ngadan kam kajing kala kamut namar ka pride hau beri kawan bet pim sngau thu kani ka jing sarong am hubri ka wan ban lak ban tingi dan kamban kala ka bamut man la ka por na mar ka jing sarong ka wan hubri le si ka dan ka pride api ba pitip ba ka tin jong play piyo ka revelation kala ka bamut na ka pride ru na ka pride ba bleu nyok ban humble nyok ban pen baptis no ifi dong men sim khut dan pat kiba pat yo ya ka jing pen baptis men sim khut le si pim kaliar bhai ka jing hikai na tinjong blei pidau pidan ka jing artatin pidan ka jing artatin la si pila alat ni pop mo ri pidan ka jing artatin bom dan bahikai bhai pina tinjong blei pinang mut ka tu kala akut haki por jing apostol em la dal akut haki por apostol balai bo Petrus kuran biang wong ba haki singi ba khaddo the no bok ya lo men sim khut alor ka do baro hatu kini kimde ki singi ba khaddo ki kun chenrang ka figin yo i ki jing pos niu ki kun kan thai ki teman ki ni thu ki jing thu pa hatu kala kut se kade ka singi ka bakhat do Petrus la kular biang ndai tanga ki singi ki apostol ka tu kade ka jing ya hikai ka bakalang ane ka tin jong blai ka ombo men sim khun the no halor ka do baro ha ki singi ki bakhat do te ble se phim shai ba halor ka ni
kabalai ong pi kam concentrate ba dua yu belai mo pi ka jing jing perkhat jing pi ka fokus ni stein rek dan kam ba pin terang le pi dah terang tan pi ong le si o ka de ka por ka ya jong belai rek pi kam terang na du ka donut dan kaman pi terang em la da pi terang u belai ong pan ti an sai ti te an sapli wat ong ka de ka ya jong belai rek ka tan ka por ka ba pi hap ban terang le si pi nak beras liang ko mo kai rang sliang ki wa om bo em aktin jong belai ka ong haba katuka baduai katuka uyatu syapang gajing ayu mensim ru tu wang kadan ka wei ka riukun thai ka balalet sunong bishar kalalet ban pan ya gajing bishar hok no tu nong bishar tu nong bishar ude bam nget yo belai handrai ula ai bishar hok ka namar balai ka alet silet ka pan sipan ka khanrai hadu bu thaj wang asno satya ladang kawan siwan ba khat du ka hap u ai ka jing bishar hok ka tu Jesus Kristus wang pila duai ni em pidan em ka jinget pi duai ni em ko duai kanika kentai ka ri kentai ka balet tu nong bishar pimpak duai te hadu ata ba pindayo pediam tiga ong kalau duai ka dai piru ba pin aman thaj ban duai te kalau dai pi ba pin pan yu tong sim ko ba let ka ni ka ri kentai ban duai ho blai ban da terang ban da syong let siru pet gitu ki kat arngut kesenran bat ki sispa arphongut ki dah up hadu si posngi ban yo men sim baku mut dor pi ki da up si posngi ndai manga ma pi mentang siapan ka jing pan ni su up ya ka por jong blai up si up ya ka por jong blai ha kadang ka por jong blai ndai u play pet ya ka dok not pi kham terang te pi kham dan sha da let si sha ka let si sha jing sha jing in let sing ada dua sha pi la tempat yo pliang let si sha jing sha jing in da penot por yu blai spend time bu blai nganget bai un pen baptis si fidu men sim khu ya ba pila terang lan ka to jing terang jing sleng wat mentar ngin ya duai kendan ki ban yo pediang la da ki terang sisa dengan orang pi bapin syakri u blai la da pim pat yo ya kan ka jing pen baptis men sim khu ngan ong pi kerpat pi da ka buram kan khamba bapin yo pediang syai men sim khu ba pin yo ya kan ka bor ba pin keran ki we kin yo jing em kan dan ka jing snang ru ka ba sanga da ka tin jong blai ha ka ju ka por bakan pen im ru pim dai te ban su sanga ya tin jong blai pi su sanga e ki brio da ka tin jong blai kam ai pat ka jing kerman kan pen yap ya ki kom ba apostol Paul lolong ulale pi dan kam ban sanga ya ki da ka tin jong blai ru ha ka ju ka por ban dua ya ki bakin lat lu bakin yo ya ka jing pen im ru ya ka jing kerman ru ngim dai ban su pen sakut sitang siliang te kala dan kam ya pi apa pin syakri u blai pin pan no men sim khu kan long complete kan kata ka jing syakri jong fi ham ta kan long complete nang pin sa pensa iki beri ha ka sitang riap nang pi pensa apa pila ke convict iki pila duai pila yalap ya pi ba men sim khu la convict iki re pi kam iPad ya kata ka jing kerman iki bakin rapat pi sitang siliang iki tong ini duai no mentang itu gi bapet yang ni video pi terang ni ka jing pen baptis men sim khu ini duai lang ni fi mentang Turai Yesus berkodor ki ni ki banget ki balanget Turai Yesus berkodor dan ni leksi ki danuk ki bampat nget Turai Yesus berkodor nak keran ki ka jing kala ka bomot Turai Yesus berkodor bikin humble Turai nak jing sarong Turai Yesus ni Turai ki humble nak kita ki pop jeng ki kelak ban plai ki pop jeng ki kan Turai Yesus berkodor ada dua kan Turai Yesus berkodor ya ka jing pen baptis men sim khu leksi dan Turai Yesus pergi para banget ki beladap ya ka jing kala mot ki la pen baptis men sim khu ndrek empat yo pediang Turai kidan kam troy ban wan troy da jinget kum gi klong troy Yesus ko dan gi belayo pediang gi bela dap ya ke tinjong belai hinda kim pat yo pediang ni umen sim khu troy Yesus ko do ada dua troy Yesus pen baptisme me troy do umen sim khu troy Yesus ko dor troy ngakren troy Yesus ko dor ya ka jing pen baptisme men sim khu ko bau Yesus Kristus ula am troy Yesus ba pen baptis iki da umen sim khu maka ding troy Yesus ko dor ada dua bau yo ane sulapan baptis ko omren wan utawe bapen baptis de mamehi bapen baptis try ki de domen sim khut try Yesus ada keren try Yesus kodor mentah try Yesus kodor ka bagi dang terang gidang sengap ene ka tin jong blai bau men sim khut dun ha aki kan try begin yo ya ka jing pen baptis kan yo pediang yo men sim khut try kanan ka jing keren di wi klik kan dan try ka jing ya thu lupa try kan ka por try Yesus film up
Fill them up, Lord. Itu iba, itu ikong bapet yang ni video mentah. Itu ibadang sengap, ibadang terang sisa. Haka kerteng jong Jesus Christ mana Nazareth. Yo pediang ni haka jingpap baptis suman simbak hui. Ure bebe sakarabayan rabasekidede. Shakadadadarabayan rabasekidede. Shakadadada rebebe yan rabasekidede. Shakidede. Fill them up, Lord. Fill them up, Lord. Fill them up, fill them up. Riki bebe sakarababa. Riki bebe yan rabah sakarababa. Shakidede. Fill them up, Lord. Fill them up, Lord. Fill them up, Lord. Penbaptis mami dumen si makut try. Ni aingu yami try. Haka kerteng jong Jesus Christ wana Nazareth. Amen, but amen. Di kublay shibun para banget bafipet yang ni video dah like, dah share, dah subscribe, dah hit notification button. Nakabenta ka buram jong try. Yaro you try.